Sugar nakaslem jong unongsan Hima. Ikani khot ikani ka kani ka conference kalomba iko ka news ikani ka platform bangina pil ikipai ba kham le ikini ki kerta ki bong bala sandro post nation but kita ki ba hatring jong kerta sokusan karosan handai namar ka sarkaro ka iba kini di kita ki vulnerable groups kung last dang ikani ka vaccination phase kami sedang ki healthcare workers ado kandre tere ke January na mangitip ikidi maki ki belong most vulnerable na makitray ka kam ka kilaban yo ikani ka jingshiton namar ba ka kam jingi ke David batki mapang di basiton ka ba ar ni as ki frontline workers ni sedang ka first week moisa ka ba kiniru hak mar ke tere lang madni barhang ni frontline workers mapar mintentip ka CCMT members ki dia tere barash ka to ha pa banira niyo ikani ka kham Kiba turlang bani ki healthcare workers, sigi yeng kisem jam bitu kiba yo akan ekjishitam, kita ki hab lang hajo bang tentu yaki bakin shimi gini ka ladru, bakin shimi gini ka vaccination, namar nang ni sakma indang hab ya terhibat ki ka jingshitam ka jingpang no COVID-19 kan langdon hi balai pada kalau minta ka face kalau ayat sa kita target groups kita ki age group ni kan mentan namar kini group kita ki vulnerable section of the society kibala ban yo organization shitom but about the fertility rate kamat jingyap kham ploi haide hakine ki karta ding wan hamne da mensing obakya kum kita ki district officials habing yo in adu kasni bas dang ha ka shitare march ha ka bangila roll out lekin ga program ha ki center ba pair ki bangila identify ki ba biang na dong shadong bakin take care da don ka no adverse event Henry ngipet pat baka response nakipat ba kalong very lukewarm kalong iba kim so tho tingi shimi ne kabo mantaban ay kini ka jing pensong tho ne ka jing tip sikipat ba bakin yo ka jing shai khamtam ikini kiba ha ba kene karta bakini ban shimi kini ka vaccine na makalong shisha ka jing mentoy bakalong na banta ka Ïada yaki na unu knyang jing pang Tekung share ki statistics kot hakumunta kasni nilayo even though ha nilay bakela Duna ha ki case ka state ka jongi Henry pinda pepa yaki wei ki jalla ha ka nigari ka jongi nilap bakla don sa ka second search bamde ta second search ki don ro kita identify kita strains ka thamai kiba labu ka jingma ba kini ki strains ka mutant kiba new strains le ki kham long kiba kham Kiba kamashu sure namar ka kloy haven't spread kini ka jingshi pomling ba kini ka new strains dia halong ta ka nong rem ba kiwe ka jala ngai ha Maharashtra ha Punjab ha Karnataka anta ha po Pune ni ibta kyo sendat kini ki cases ha ka bagla Duna na ka shipo ha jar shisni ha kini ki jala dia ni tip ba la plero yaki yo ka ha de ka le ka wan Hana kau ikat jalan, saya kau ikat jalan. Kipri ujung ini kita ngelit kiawan. Namun tak ikam jam ki, namun tak jinglit sumar, namun tak jinglit namun kikon, menik pulir. Dia ampet bukan sampai kita kerjing sitom ru. Hang ni biang haga sen ke bahar. Berkeni kan ham masuk, kan buat jing masuk, bakat harai kita kandang kiuru kerjing yap jang kipri ujung ini. But kumbangalong macam sebenarnya begini, bagi bayap hi kibon deh ke district jang ini. Nilala bro ba kita ki bayak pemilih misa kide kita ki ba don ha kan ke kerta ba ki ba don ki jingshitom ki ba don pa ki jingshitom ka diabetes ka hypertension ka jing ki BP ki ba don ki chronic diseases ki kidney diseases ne kita ba pang liver atrai pila ban ekran ni Dr. Katrina is a specialist but nodal officer jong kane ka COVID hapo civil hospital ilaban kam ai chai jingsai shu ek e ki yo nama ka civil hospital ka deka COVID hospital jang ka district chungi bichang state so in that way in lan pin batai shu nama ba kani thare kan la ban ai ta message kini ki brie ki ba ha kini kerta lakin shimkhya banwan shim ye kini ka vaccination 6 to 8 months can provide immunity naka second after yo hadin ni ai ka second dose kamot after yo hadin ka ton la ai ka second dose ka ba ni ai apa pras ni hadin ka first dose Dikan kani ka kata ka hotmet ka bede ban peni kita ki sipai boreda ni kita ki antibodies banyada kamot kila ban for as long as 6 to 8 months hindi nga tips kem ba sarkar jini ka ri India ka bolong ko way na ka ri ka ba peni
the vaccines, largest producer of vaccine in Chua. Matip the scientists yung start ni kinsawan to show ka studies karang yan. Kinsawan to show the better vaccine kaman ay longer immunity. Kaman ay jingya da comes left. The ganyan mentar kan vaccine kumalaong nga try kayo mention yung for emergency use. Na manginom la kan cope up la daman ta ka second surge pa one. Inom la kan cope up hamtam na do to strain ub ham da ka chusho. Unan punwan man pen pen shitom hakaba hamtam kini ki vulnerable groups nga yakran kinili hamtam kilaban haban need hospitalization hab type of hospital hande ka nutili ki ICU ngina haga district jumi or hagari India bar kawai kanong laban pen bed pen biang ya ka jindong kam jom kini ba pang da shitom da kiya kini mo kini kini yo jinte kini bing yo I baga don shisha ka ta jinte wa ta pa basta ka thai ka dong ni ke influence jong ni ke media ro ha ka pa ki ped ni ki sap ki khana ki ba Kinde ki facts. Te kumbangan su ong haka district chungi ngila katang mot ngila de patay statistics ngila de vaccinate. Hado menen ngidang don tam new percent ki cases kini ang kita ki adverse events following immunization. But hakini ki adverse events ngidon like category. Kawi yung mild bumaluma. Then we have severe or serious. Kapag kipoy hospital na kiyang. Tiga basutan na kalong ba yung vaccine ulong so safe. Kaba hado man tangi leo ina do kadro tarik January ni launch kan ni vaccination right dam new pusan ba kita baro ki ha mild category very mild cases kabang ila da batay lupa hero kabang ai vaccination kung ni ai ki khlo kini ka vaccine lasna ha ju ko concept kita ki vaccine kung ai ki khlo ha kabang ila da ong bukin don kita ki mild adverse events like engaging ship what ki engaging ship nang tagandan ka jing tha ka meta kindan giba ban so king kasi kindan ba so kanroy pre kindan mo masong badat pero siranya pero mo jing tersan hindi kilong very temporary but tang balo malawat ka jing shit ri doctor jingi iba di in charge ng mo plang CHC iyo aga jing shit mari dap ay ka inject hato wasngi men me 99.8 these are called low grade fever baro ka di ka sa Woodland Supercare ka Bethany ka Nazareth H.H. Gordon Roberts Hospital but ka Hope Clinic kini nga identify di abiyang masyadong long clinic session sites ki private ki public setups pa kaya baro ka sa hospital ka Afghanistan ka Civil Hospital ka Memhans ka RP Chest Hospital nang ta bat ka maulay moro nang ta ka moyong CHC lo ki CHC PHC baro ka hindi kini urban centers mabambyang ka jaka ka de digite jaka di kile pi nilya no minimum le haki tang di dispensary artery ka di garinja dispensary but labang dispensary. It's regarding the vaccination against COVID-19. As you know, we have started this program right from January. 16 January was the first dose that we gave to our health workers. And after that, in February, we started with the frontline workers. And as it progressed by, we came into March, and in March, the government has introduced a program for everyone who is above 45 to 59 years old with comorbid conditions, and above 60, everyone. So I'm here to tell you that we're disappointed with the performance of our district, in the sense that the public has not come forward to take part in the vaccination in the true sense that we had expected it to be. The performance till date, I'll just give you for the above 45 years till 59 years with comorbid condition, is till the 5th of this month, it was 134 only. And above 60 years, it was 578. So we do believe that above 60 years, yes, there are many with comorbid conditions who are not tested. But those who are for above 45 until 59 also, if you can see the mortality rate of last year's COVID, there are many in this age group. But I'm sorry to say that very few people have come up forward to take part in the vaccination. So we don't know the reasons why the people have not come forward. So here I'm here with my colleagues. Department kali itu para penyebab ni. Ini lagi pos niya perlu meeting na kalian dulu di DC dunia mereka dua district bro. Oh, niya perlu IC program niya kot iki cross section dulu pa iba. Tamtama iki rambasnong ki member dulu senjuk rambasnong. Pero di department ba pero ke bagi security ba punya don lengkap ni put sampai ko kuha ang staff ng piro.
Because kibun bagi staff di department pero bayo na po to ang age group 45 to 59. Ni so kaya kas nam son popra. Tama piti bigyan pun bagi baron Jepang lupa. 4% popra. Ini giri mani sa kwan ng sim na vaksin. Kaya ka ground reality na kaya ka daw makilap ba kibri naman sa kamat panay na daway na. Kawai tengah tarai ng siung jadi ka human nature tu jungi neglect mo. Ndai nujur mencim senem ko nai mas. Sa kandiat sini hadim kan sampai ke tukar jingma. Ada tu pun nikam itu harus bertata. Nikam montre, kisah montre. Yang ki ting nak kita ki kulung, ki ting nak kita ki baying. Ibuat rai ke jipang sin. Muta apa? Cuma ngimtre macam Injek. Kadang jing semua try di cuy semua sting semua sekarang bapor kat ayat cakap bisa nak kalian dong kaji penyiap tu katot bor tambah kesaprian ploy pada pergi paibat kiom bahadu 75% ke kamstel banyak kena virus barim te ban saprian untuk ngidon ki jakawan pensai kibli lada ni berapa ni orang ya sim betala atau vaccination tilada 90% paibat demi kiyo ya kena vaksin kamu nilai yo betul herd immunity bang nilai ban Ïada ya keri jungi baru kau ini kisah kilom yo lat shu ban shong approach nak jungi apa lagi paiba jungi mungkin salah tu jai sendiri tinggi ko baki paiba kilwan penuh nak 90% ng population kini banyo ya kena vaksin dayo kita kamu nilai matwan ka third strain fourth strain ro kumne nilai ron ka bor banya dah Islam tu ka rate Kiba kilong absolute contraindication. Lada shukhen on the first time he get a vaccine. Nunu ba yo vaccine na kasi uyo anaphylactic shock. Mot kahir kami pi kansan ratio na. Next time we cannot give him anymore. So that is the only absolute contraindication. Hindi kiwi pa long ba ya ki pregnancy lactation himju ay ibang gitang armen. There is no such study kiba kili ha kinigi group ken. Tinakataka daw, Hima. Re ada almost berapa ini ayo COVID lupa pak manusia. Haban ai. Ngaron ada yo COVID. Kami ngai because nothing bayo ngayo second time yang hapos hospital. But if you COVID first time kamu num yo second time no. So it's what yeah. Studies said maybe it will help. Kata tingin pa mo, impan lang something is better than nothing. They have an issue with a vaccine. Kamu hero bang inum yo suy kajimpang. That's why yung lada yo man kana vaccine, kaya yo man kana dose ro. Pidang day bandeng kamas. Pidang day ban sakti, pidang day even le ikiti COVID appropriate behaviors nang haban follow. Kung kajimpang yang persen. Ni ayo to measles vaccine ikiti kulong. Hindi kamu bang ayo to measles vaccine kinum yo suy kajimpang yang persen. Kiyo, to na very mild form. Jai.